ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapau ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Usembut Menteri Rangba jong ke Sorkar Jela ubak Preston Tinsong ha ka arphuai terik uno pra arajar arpho ula pensyai baki kinhon balang bapher kila ban penlong ya ke Christmas Carol tang baki day ban panjing bet shwa na ki bor sensyar jong ki district bapher ki badon hapo ke Jela habaya keren bat kilat pathai khubor ubak Preston Tinsong ula ong baki pajba hakini ki khandiat sngi kila sngothok bakala banakal yang jong ke Sorkar kala aijing bit ban penlong ya ke Christmas Carol tang hapo ki phalau jong ki yeng mane lani haki jaka bala penbet kerpang da ki kinhon balang kat baya ke jingyat Christmas Carol haki surok shnong kumbajulong haki snem ki bala laitno anam sya satya Christmas Carol ngamtip kila panis tu kala ngingi ong piyai kila Carol hapo ka premises jongga balang lani haka jaka ka balang sekala identify ya kata ngisya lagi ong ban yat kumujiyat insya ban ha street mo kiba late da kapai kiba shong kali markani ngi balai ni lashim ni kana rai after receiving all the input from all the respective deputy commissioners hade makiru nakaliang ki deputy commissioners kala shong meeting but key stakeholders kiba pair telong kabangim sya mangidai tangi ita balong ba umlong su mesra ba yat Carol nakawi di jakas ko ja yat ikali ki mo long ya kata ngimsa balai ni ong ngimsa hi la ngisa ya kata ngaw phi menta kini ki ba yat Carol la sigi ba yat da kapai la ni ki ba yat da kali dan ki organize permati without the knowledge of the concerned church authority kabala se manga ma phi na juai manga nang ni ma phi la se nam hoi ong na om ta ni organize kami organize lagi ya kamu dan mana ban control dan hantakan non problem balai ngau pingi sim ya kena judicious decision ban ong ba ke caroling is not allowed it's just because of that naman ba ki concern balang lada ki ong mengidon ke specific program ni begini ya kumta begini ya kumta again ya kata ni sya ong mengimsya tambah pihak iwa opposition na ki respective deputy commissioner kenang ba kin ai meki commission rengkat pakai SOP bat kata kamu subuh apply na kabalang ono let's say kabalang maukan let's say mo ka parish lain kra habaki apply specific ia kata ngingim ong bangimsa ngisa nilai ba beniyat pathar claim ka authority ka concern authority jong ki balang te kata te kamlo namar bela iu ka SOP jingi keladon lepa bangi play yaki jaka mani play ngila keladon lepa nardang pi la da kalong specific kum kita ngingi ong ba tho application sya ki respective deputy commissioners namta ka ki DC ki salak la ka jong ka